деҳаи оби ошиқи ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи абдурахмони ҷомӣ дар қалби доманакӯҳҳои сарсарак ҷойгир буда таърихи қариб як асраро доро мебошад. сокинони ин деҳа давоми солҳои зиёд аст ки аз набудани оби ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. идея аз бошандагони ин деҳа оби нӯшокиро мехаранд, дигарон бошад бо сабаби тангдастию нодорӣ аз масофаи 4 километр обро тавассути маркаб бо зарфҳои пластикӣ ба хонаҳояшон меоранд. тибқи маълумотҳо деҳаи оби ошиқ тахминан солҳои 1925 бунёд гаштааст. аҳолии он ҳудудан 1000 нафарро ташкил медиҳад. пайдоиши номи деҳа бошад аз набудани оби ошомиданӣ маншаъ мегирад, яъне деҳаи оби ошиқ. об надора, дигар чашмиҳои тах дора, дигар об надора. дар об осиқ нами ои осиқ. яъне ошиқи ҳама об. осиқи об. ин таърихи бисёр чӣ дорад. агар хелам бигем об ошиқ, ҳамин ошиқи об шидагӣ, ошиқи чие шидагӣ дар ҳаминҷа ҳам хеле таъсир ёфтагӣ. қишлоқи болои дигар не талха не ширинишин. ана ман аҳва мехӯбам. аз суҳбат бо сокинон маълум шуд ки баъзе оилаҳо обро дар шароити наонқадар хуби гигиенӣ аз 4 то 6 моҳ захира мекунанд. ин боиси вайроншавии об гашта ба пайдоиши бемориҳои гуногуни сироятӣ оварда мерасонад. темур мирзоев, мудири бунгоҳи тиббии деҳаи оби ошиқ мегӯяд ки баъзе оилаҳо оби боронро дар ҳавзҳои бетонӣ ба муддати тӯлонӣ захира карда истифода мебаранд. борҳо таъкид кардам ки ин амал ба саломатии шумо таъсири манфӣ мерасонад. обро ҷӯшонида истифода баред, лекин одамон аз маҷбурӣ ин корро мекунанд. ҳар рӯз 4 километр хар қати рафта бошгоҳи бисилетира қати халқ обо аз дарё гирифта мебиёранд барои истеъмол. барои ҳамин мо халқ қати гап мезанем бисёр бемориҳои шикамрав, бемориҳои шадиди рӯдаву меъда пайдо ҳамин овои чӣ мешавад. баъд овое ҳастан инҷа мо овои калодес мегӯем, калодес қубул кардагем 5 тонна обамбор кардагем, 5 тонна ак кардагем, 7 тонна ак кардагем. яхелаш ай ҳаво истеъмол мекунанд, лекин мо ҳаваи дам гап мезанем ки ҳамира ҷӯшонида истеъмол карда шавад. гап мезанем барое ки ҳам бемориҳои шадиди рӯдуи меъда камтар шавад. ой кишиду ба ина басен кунем захираи ои борон ба мехаран мошинода бачам. ин ба саломатии инсон бисёр зарари вазнин дорад. мо гап мезанем ки ҳамин хел дар як сол муддати 1 сол муддати 6 моҳ ҳамин хел обои захира карда истеъмол карда нашавад. гуфта гап мезанем, лекин хай аку барое ки об нест дар ҳолати зарурӣ хай мегӯем ки ҷӯшонида ҳарчи ҳам бошад ҷӯшонида ҳамира нӯшидан дар кор. раиси ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳияи абдурахмони ҷомӣ бобати мушкилии сокинони деҳаи оби ошиқ чунин назар дорад. масъалаи об кашидан барои об ошиқ то ин ман чанд сол аст ки аз 70 солам бошад. об ягон хел ба воситаи нақлиёт ягон калхози совхозо ки совхози фаъолият доштанд. ина совхози ҷомӣ буд ки аз парварии ҷомӣ вай фаъолият дошт. ман даъё задодам ки вай дар ҳаминҷа мисол об кашида чӣ карда бошанд. мардум ҳамин шуд оби борон истифода мебурданд, чаҳи хел доштанд, об истифода мебурданд. ягон хел об кашидагӣ нестанд. ҳозирам бошад масъалаи ҳамин об ҳар ҳисоби оби борон барои нӯшокишон барои хӯрдани истеъмол кардан мехӯранд мегарданд. даври союз буд, зиндагиҳо хуб буд, хай ҳама тарафа мисол ёрӣ буд. ай тарафи чиё об меоварданд, мошино қити даҳанои дарда медоданд. вақт хароҷоти пулӣ ҳам намешиди чи бепул буд. оби ширин аку ай ҳисоби зимистону баҳор ай борону барф мехарем, насиб кунад тобистон аку мехарем. чикор мекунем дигар? об нахари баъд бе оби ширин намеша. 150-200 мошино раз нехе хел 3 тонн мебара, хел 5 тонн мебара. хостем назари масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи абдурахмони ҷомиро доир ба мушкилоти мавҷудаи деҳаи оби ошиқ дониста бошем. мутаассифона роҳбари дастгоҳи ноҳия дар суҳбати бидуни сабт гуфт
من از مشکلات این دهه آگاه نیستم. در روزهای نزدیک به آن دهه خواهم رفت. ساکنان با کمک و دستگیری یکدیگر از مسافه بیش از 2 کیلومتر سینه کوه را شکافته آب تلخک را به دهه آوردند. مشکلی آب چارواهایشان با این وسیله حل خود را یافت، ولی آب از جهت اکولوژی تازه و شیرین تا حال راه حل می جوید. مصلحت کردیم همین آب تلخ هم که باشه همه کارمون استفاده میبریم. همین رو آوردیم خیلی با یاردم همین بسیاری بچه ها خطی این 10-15 روز ده همین آب آمده همینجا رسید. 2.5 کیلومتر آوردیم 10-15 روز آب همینجا آمده رسید. این حاضی زندگی خیلی شایدتر شده، بهتر شده، پیشتر ده. اینا مال حال میای میخره. او که این نبود 4 کیلومتر ایسه 4 کیلومتر اوسه همین یک گاو میداشتی پیش کرد میبردی 2 بار 16 کیلومتر میرفت میومد. ابا ای خونه او میخورد. این 1000 بار شکر این او زیادی رفته سای. باشندگان این روستا در حولی‌هایشان بار از قبور ریختن آب را ندیدند. آب را با خریدن و کشانیدن از مسافه دور استفاده میبرند. از نبودن آب اکثر وقت زراعت کاشته‌شان به نیستی میرود. آنها در برابر نبودن آب آشامیدنی زمین‌های نزد حولیگی خیش را ثمرناک و عاقلانه استفاده میبرند. ما در زمین لالیمون زراعت‌های کارتشکا این پیاز دیدی، پیاز، زغیر، گندم، جو، نخود، از آن جمله کارتشکا این حاصلات رو یک مرتبه زمین ما لالیمه ما یک مرتبه میگیریم همینا. به او نداریم. حاصل چقدر میشه؟ حاصل اگر بارشات نقص شود حاصل سوزه. اگر بارشات نقص نشود حاصل خیلی کمتر میگیریم ما. گندم، نخود، نسک، قوناق، ارزن، نمزلی پلاک میکردن میخوردن. مردم این دهه زندگیشان را به هر راه و واسطه پیش میبرند. یکی مهاجر است و دیگری چاره‌دار. سومین باشد گیاهای شفابخش کوهی را جمع‌آوری نموده به بازار میبرد تا با مهنت حلال خویش بار زندگی را پیش برد. مردم این هم دهقانی بعضش چاره‌داری بالا میرن نخود میکنن، گندم میخورن، جو میکنن. مثال بعضش چاره‌ها دارن، ای پشتی چاره‌هاش با این بچه‌هاشون شکر خدا درسیان ای حساب ان شاءالله که رزق ازلی خداوند اگر خواسته باشه میرسه هر طرف. مشکل دیگری که در این دهه دقت ما را جلب نمود وضع خوبی خدمت رسانی نداشتن بنگاه طبیشون میباشد. وقتی شکایدن همین بنگاه رئیس ناحیه خودش آمد ما گفتیم که ایجاد بنگاه با در حالتی بنگاه در حالتی در همین قدیره وجود داشتنش از سنب سانسی آدم اومد از چی آدم اومد اجازه نداد بودن که در اینجا ساختن بنگاه تیبی برای که در قدیره ما برای ایمونیزاسیا گودکار هر ماه گودکار فیران میکنیم. قدیره 2 متر بین همین ما گفتیم که اگر حالتی چی شدن اینجا ماشین میگذاره صدمه نقلیاتی ما با عهده خمون نمیگیریم. گپ زدیم همیشه همشه و یا اجازه نداده بودن خیلی کردن هم خیلی کاره. اوید به مشکلی بنگاه طبی دهه آبی عاشق و مقامات دخلدار مراجعه نمودیم. صالح امریدین رهبر شبکه‌های مؤسسه اولیه ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت با خبرنگار روزنامه ختنون چنین گفت: در سال 2024 به نقشه گرفته شده است که از طرف همین لایحه بنگاه طبی از نوسازی کرده به استفاده داده می شود. طبق همین لایحه از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان رویخط تجهیزات‌های ضروری که در بنگاه‌های طبی و مرکزهای طبی استفاده برده می شود به نقشه گرفته شده است. بعدی پورا به انجام رساندن تعمیر اساسی و تعمیر کلی بنگاه‌های طبی با تجهیزات‌های ضروری از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دسترس کرده می شود. طبق معلومات در قلب کوه سرسرک ناحیه عبدالرحمن جامی 3 دهه آبی عاشق، کوری عبدالکریم و نوعالق موجود است که ساکنان این دهه ها از کمبود آب تنقیصی دارند. این هم در حال است که دهه ها از یکدیگر در مسافه 50-60 کیلومتر دور جایگیر بوده از خدمت رسانی یک بنگاه طبی استفاده میبرند.